بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Məşhur olub zayıf olan hadislər silsiləsindən növbəti bir rivayəti zikr edəcəyik inşallah Allahın izni və yardımı ilə. عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فنزلنا بغدر خوم قال فنودي الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فصلى الظهر فأخذ بيد علي فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه فقال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان وأحمد قال حدثنا عفان وابن ماجه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين وعبد الله بن أحمد قال حدثنا حذبة ابن خالد ثلاثتهم عفان وأبو الحسين وزيد بن الحباب وحذبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت فذكره. Bu rivayet Qədir Xum diye Azərbaycanda məşhurdur. Qadir Xum ərəbcəsi bu hadis olarak yani bilinir. Adi ibn Sabit Bara ibn Azib'den rivayet edilir. Deyir ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte seferdeydik ve Qadir Xum'da yani dayandık. Qadir Xum bir yer adıdır. Ve diğer nida edildi ki Es-salatu camiaten yani namaz bir yerde kılınacaqdır. Allah alem burada qəsd cemaat şəklində qılınmasıdır mı yoksa iki namazı birleştirilmesi midir? Tam olarak bilinmir. Ve diğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ağacın altında yer hazırlandı ve zöhrü kıldı. Sonra elinden tuttu. Yani Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh'ın elinden tuttu ve dedi meğer bilmirsinizmi ki ben müminlere onların canlarından daha üstünəm. Dedi ki bəli bilirik. Dedi ki bilmirsinizmi ki mən hər bir müminə onun öz nəfsindən daha üstünəm. Dedi ki bəli bilirik. Və elindən tutdu və dedi ki Allahümme mən kimin mevlasıyamsa Ali onun mevlasıdır. Allah'ım onu dost tutanı dost tut, ona düşman olana düşman ol. Ve deyir ki, Bara ibn Azib deyir ki, Ömər bundan sonra Ali ile karşı geldi dedi ki, yani hani enleke yani bizim dediklerimiz harası tebrik ederim anlamında gelen bir kelimedir. Ey Ebu Talib'in oğlu, her bir mümin kişi ve kadının Mevlası olarak sabahladın ve akşamladın. Bu hadisi, bu rivayeti deməli, az önce oxuduq. İbn Abi Şeybə rivayet edilib 12-ci cilddə Musannəfində yəni 32.781-ci rivayətdir. Həmçinin Əhməd rivayet edilib Musnəddə 18.671 nömrəli rivayətdir. Və isnadı Affanla başlayır. Həmçinin İbn Macə rivayet edilib 116 nömrəli rivayət. Ali ibn Muhammedlə başlayır isnadı. Həmçinin o da deyir ki, Əbul Hüseyn bizə danışdı və
Abdullah ibn Ahmed rivayet edib 18672 nömrəli rivayətdir və deyir ki, bizə Hədbə ibn Xalid danışdı. Onların dördü Affan və Abul Hüseyn, Zeyd ibn Həbbab və Hədbə, Həmməd ibn Sələmədən, o da Ali ibn Zeyddən, o da Adi ibn Səbitdən rivayet etmişlərdir hədisi. İndi bu hədisi rivayet edən, yəni sahabədən rivayet edən adama baxın, Adi ibn Səbitin kim olduğuna baxaq. Adi ibn Səbit qala Abbas ibn Muhammed el-Duri su'ila Yahya, yani ibn Ma'in, عن عدي بن ثابت قال كان يفرط أو يفرط في التشيع تاريخه 59 و500 و200 وأورده العقيلي في الضعفاء في مجلد الرابع صفحة 84 و400 وذكر قول يحيى بن معين. وقال السلمي سألت الدارقطني عن عدي بن ثابت قال ثقة إلا أنه كان رافضيا غاليا فيه سؤالاته 1 و200. Yani bu kavullerden işte olduğu için yani Ad-Dawri'nin tarihinde 2559 numaralı rivayet, Hamsinin Uqaylu'nun Duafa kitabında 4. cilt sayfa 484'te yani Yahya el-Ma'ni yine bu kavulleri zikirler. Hamsin Daraqutni onun güvenilen olduğunu dese de ki Rafidiyyen galiye yani haddi aşan yani ifrat derecede rafizi olduğunu diyor. Zaten herhangi bir rafizinin yani sika değilmesine hiçbir yani faydası yoktur çünkü rafizidir. Rafizinin yani sika olması mümkün değil yani. Hele hadis rivayetinde ve rivayetlerde gördüğünüz gibi yani Ali ibn Abi Talib yani teşeyyü yani Şialiğin kabadılması vardır, öne dikilmesi vardır. Ve hadis yani diğer ravilerine bakmadan Ali ibn Sabit'e bakarak deyirik ki, daha doğrusu bizden evvelkiler yani bunu deyipler ki yani hadis zayıftır. Hamsinin hadisin buyurulur ki yani kitapta zikr olunur ki lahu tariqun min rivayeti şarikinil qadi an Abi İshak عن البراء تأتي إن شاء الله تعالى في مسند Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu. Hamsinin bunun başka senedi de vardır ki yani biz okuduğumuz kitapçı var. Yani 40 ciltten ibaret olan hadis toplusu El-Musnedül Musannafül Muallal. Orada yani zikirle biz həmin rivayətləri verəcəyik. Yani ümumiyyətlə bu hadisin en güclü senedi, en kuvvetli senedi burada zikir olunan Şarik el-Qadi var. Ondan gelen rivayettir. Burada şu olan ise Abu İshak es-Sebi'idir. O da yani müdellistir, makşurdur tedliste. İnşallah onu da o senedinde inşallah okuyacak halinde. Burada diğer bir tarik de vardır. O da Abdullah ibn Muhammed ibn Uqayl'den gelir. Onun hakkında Ali ibn Abdullah ibn Medine yani Ali ibn Medine diye meşhurdur. Diyor ki Haddesena Bişr ابن عمر قال كان مالك لا يروي عن عبد الله بن محمد بن عقيل وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه الضعفاء للعقيلي المجلد الثالث صفحة 23 و300. Ali ibn Medine diyor ki Malik Abdullah ibn Muhammed ibn Uqayl'den rivayet etmirdi. Hamsine Yahya ibn Sa'id'in el-Qattan o da ondan rivayet etmirdi. Yani Duafa kitabında Uqayli sayfa 300'de sayfa 323'te bunu zikr edir. Hamsinin Abbas ibn Muhammed el-Duri deyir ki Yahya ibn Ma'in dedi ki Abdullah ibn Muhammed ibn Aqil daifun fi kulli emri. Bütün işlerinde zayıftır. Cerh Tadil kitabında İbn Abi Hatim'in hamsinin de Duri'nin tarihinde inşallah buna bakabilirsiniz. Biz okuduğumuz Cerh Tadil'de 5. cilt sayfa 154'te inşallah zikr olunur. Yani bu tarihin de zayıf olduğu meşhurdur. Yani ortaya çıkılmış olur. Hamsinin diğer bir dediğimiz o yani en güçlü senede sayılan yani Şarik ibn Abdullah el-Nakha'i yani Şarikul Qadi diye meşhurdur. Onu Daraqutni, Ahmed, Yahya ibn Sa'id'in el-Qattan zayıf olduğunu zikretmişlerdir. Ve en güçlü saat dediğimiz için budur ve bu da yani hali bellidir yani ki Şarik ibn Abdullah el-Nakha'i yani bu zayıf bir ravidir inşallah. Onun hakkında kavullarda size
İnşallah oxuyaq. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع من الثامنة مات سنة 7 أو 78. Yani bu da İbn Hacer'in takribde onun hakkında dediği sözlerdi. Yani cerh ve tədil yönünden sadukun yoktur kathira. Yani İbn Hacer deyir ki saduktur. Yani saduk kelimesi dediği kimi yani güvenli anlamına gelmir. Yani qəsdən yalan danışmayan deməkdir inşallah. En belə məşhur anlamı. Yoktur ve kathira yani çok hata edir. Tagayyara hafzuhu mundu vulliyal qada bil Kufa. Kufa'da yani qazı o makamına geldiği zaman yaddaşı da değişmiştir. Yani Həmçinin Yahya ibn Ma'inin de ondan hadis rivayet etmediği zikr olunmuştur. Həmçinin Daraqutni'nin inşallah qovduğunu sizin üçün oxuyaq onun hakkında. Leysə bil qaviyyə fīmə yetəfərrədə bihi vallahu a'lam. Deyir ki, tək başına, tək qaldığı rivayətlərdə qüvvətli deyildir. Sünan kitabında 1-ci səhifə 345'də. Yani ümumiyyətlə bu ravini incelediğimiz zaman yani görürük ki yani hatta İbn Hacer kimi mütesahil olan yani çok rahatlıkla birine yani çok zaman yani güvenilen birisi diyebilen bir adam biraz yoktur ve kathira değil yani çok hata edir deyir. Yani o dolayısıyla da həmçinin ondan da Abu Ana el-Vaddah rivayet etmiştir ki o da ona da deyirlər sahihul kitab deyirlər. Ancaq kitabından oxusa güvəniləndir. Yaddaşı yəni qüvvətli olmayan birisidir. Yani bu dediğimiz için bu her rivayetin en qüvvətli sənədi bu sənəddir ki, bunda zəif olduğunu görürsünüz. Ondan başka yani çok böyle həddindən artıq zəif yani tarixləri var ki, mesela inşallah biz yuxarıda birini zikr etdik. Yani bundan başka olan sənədini zikr etdik. Həmçinin mesela bir rivayette Atiyet el-Avfi'den gelir. Atiye İbn Sa'd İbn Cunadete el-Avfi el-Cedeli el-Kufi Ebu Hasan ضعيف الحديث وكان شيعيا مدلسا من الثالثة مات سنة 11 و100. Yani Atiye İbn Sa'd İbn Cunade el-Avfi el-Cedeli el-Kufi Ebu Hasan ضعيف الحديث rütbesi bunun budur. Yani kimse ona güvenden dememiştir. ضعيف الحديث yani hadisi zayıf olan yani onun rütbesi budur. Böyle yani çürük sanatlarla gelmiş rivayetler. Həmçinin diğer bir tarikte de Muhacir ibn Mismar'dan gelir rivayet. O da Muhacir ibn Mismar el-Zuhri Mevla Sa'd el-Medeni makbul min es-sabi'a leyse bi hücce. Yani İbn Hacer makbul değil. Makbul da yani mahşur olan birisi demektir. Həmçinin de bu adamın rütbesi yani hüccet değildir. Dolayısıyla bu kadar mahşur olmağına, bu kadar yayılmağına bakmayarak yani Gadir Xum hadisi sahih değildir, zayıftır ve böyle bir hadise baş vermemiştir ve bu yalandır. Allah'ın doğrusunu bilir ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.